Ni aikari a gicagi kia Lemek kaunti-ini ya Narok makirorongana thutha wa thirikari ya kaunti no kwigwatira gicunji kia mugunda wao. Mugunda uyu urerikana ni wa mbeu njithi aria ni aikari a itura riri na aria makoretwo megwatiire gicunji giki gwa kahinda ka makiria ma 20. Hiyo shamba historia yake iko very clear. Ni shamba ambayo linyakuliwa na ripoti ilikuwa imeandikwa kwa EACC na pia Lumumba aliandika barua kureply ya kwamba hiyo shamba ilikuwa imenyakuliwa na wakora. Na leo hii wananchi wa Narok wamesema ya kwamba hawatakubali jeshi iingie katika shamba hilo. Fred Parekena uria ni umwe wa anene a gikundi giki augite ati thirikari ni ikoretwo ikihuthira hinya mukiru hari kwigwatira gicunji giki. Parekena ongereire kuuga ati matiakuruhanirio hari gukinyaniria itua riri kuria mwaikite ihoya ria kurugamia waki wa kambi ya mbiraru. In the last few days we have sent a petition to the National Land Commission to say that as a people of Lemek we oppose this because the land was irregularly acquired. Riu aikari aya ni morete thirikari yoere ikinya ria mangikorwo magikuruhanio na waki uyu. Handu-ini ha Kameme TV ni Njita Murugi wa Gucu.